Veliki pozdrav ljudi, a danas ćemo pokazati u ovom videu kako preskače pesma na CD-u. Imam CD koji se zove Marcello de facto i on je izgreban. Vidi sad. Ogreban je zbog pincete. Pincetom izvađen bio CD, ali nije mogao da se izvadi CD. A sad ćemo pokazati, upalit ćemo radio. Moramo smanjiti zbog autorska prava, zato što ne sme se sluša pesme zbog copyrighta YouTube-a. Sad stisnemo trogao, da izvadim CD, taj stari, originalni. I sad uzimam, evo ga, CD, što mi je teško ako bez stalka, ali ja sam zaboravila da uzmem stalak. Čekaj, stavim tamo to. I evo ga, de facto, vidite da je de facto, a vidite da gde je izgreban. Evo vidite, ovdje je izgreban, gdje još ima grebotine? Evo i tu ima grebotine. Tako da, sad ću da vam pustim, ajde da ubacimo CD. Evo ga, ajmo, samo da peljačamo. Ajmo. Aj pustit ćemo 10. Evo ga. Sad ćemo da vidimo kako će izgledati preskakanje pesme. I noćas gledam u zvezde, pitam se šta je sudbina. Drhtaju u grudima, zemlja večito žedna za svoj put. Ja ću da zamenim pesmu. Ostaće prah, evo slušajte sada. Što je na brata, pucao brat. Eto ljudi, još jedno preskakanje. Jadno je naše odlištvo, kada nema najlakše mu prodat zajedništvo. Opet je uplakan. Eto ljudi, pokazao sam vam preskakanje pesme, tako da vidimo se u sljedećem videu.